Pozdrav svima, ja sam doktorka Bojana Mandić, a današnja tema je koja je razlika između LCHF, odnosno low carb ishrane i keto ishrane. Iako se danas sve više govori i o low carb i o keto ishrani i trebalo bi da ima što manje nedoumica, međutim izgleda kao da se sve više i više rađaju neke nove zablude i o low carb ishrani i o keto ishrani. Pa ću samo malo danas da vam pojasnim koje su to razlike između ova dva tipa ishrane. Generalno kada se kaže low carb ishrana, znači čujete da ne kažem dijeta, već ishrana je način na koji menjate svoju ishranu na neke duže staze. Znači to nije nešto što ćete pratiti mesec, dva i to je to, već je, kažem, u principu drugačiji način života, kako drugačije posmatrate svoju hranu i ishranu. Znači to je low carb ishrana. Sama reč kaže low carb, odnosno pun naziv je low carb high fat, LCHF ili LCHF, kako ko voli, sve u svemu, znači prevod bi bio na naš jezik ishrana sa malo ugljenih hidrata, a puno masti. S druge strane, keto ishrana je, da kažem, ekstremniji vid low carb ishrane, kao podvrsta low carb ishrane. Međutim, danas ćete često čuti da se izjednačava low carb i keto, da je to jedno te isto. Čak ćete pronaći i na internetu različite recepte koje kažu keto recepti i keto ishrana, a kad malo pogledate bolje recept, vidite da je to jedan klasičan low carb recept, znači koji ima malo ugljenih hidrata, a koji je daleko od toga da bude keto. Sad ću vam pojasniti razlike. Znači, kada se kaže low carb ishrana, LCHF ishrana, i to je ono što ja u principu najviše promovišem i o čemu najviše pišem na svom sajtu revolucijaishrane.com, je ishrana koja nije jasno definisana, znači koja nema neke stroge principe, sem toga da se držite određenog spiska namirnica, da jedete kad ste gladni, do osjećaja sitosti, znači dosta je individualan koncept, lako prilagodljiv, ali znači postoje neke smernice koji se morate držati da biste rekli da ste na low carb režimu. Međutim, low carb ishrana je zaista lako prilagodljiva i dosta individualna. Zbog čega to kažem? Znači, zato što će neko iskusiti gubitak težine i poboljšanje zdravstvenog stanja ako smanji unos ugljenih hidrata na 50 grama dnevno, dok će neki drugi čovek iskusiti te koristi tek kada smanji ugljene hidrate na 20 grama na dan. Znači, kao što vidite, u low carb ishrani nema brojenja kalorija, znači ne govori se o kalorijama i o tome sam i pričala u jednom od svojih videa zašto nije potrebno brojati kalorije. Ostavit ću vam taj link ka tom videu u opisu videa da možete da pogledate ako vas više interesuje zašto nije potrebno brojati kalorije, već se, znači, ovde stavlja fokus na odnos namirnica, odnos ugljenih hidrata, proteina i masti i na gramažu, znači na količinu. Ali opet, low carb ishrana nije striktna u količini, znači čak vam ne kaže morate jesti toliko proteina, toliko masti, toliko ugljenih hidrata, već samo kaže trebalo bi da smanjite unos ugljenih hidrata da se kreće oko 50. Ali, znači, smatra se da je low carb ishrana gde možete da unesete od 20 grama do 100 grama ugljenih hidrata. Znači, poprilično je veliki taj raspon unosa ugljenih hidrata. Kad se kaže ugljeni hidrati, znači postoje različite vrste ugljenih hidrata. Mogu da kažem da postoje dobri izvori ugljenih hidrata i loši izvori ugljenih hidrata. Znači, i na low carb i na keto ishrani koristimo, da kažem, taj dobar izvor ugljenih hidrata, kao što je povrće pre svega, i to akcenat se stavlja na zeleno lisnato povrće, na koštunjave plodove, na semenke i tako dalje i tako dalje. Dok su oni loši izvori ugljenih hidrata koji imaju puno skroba, znači puno šećera, znači to su sve vrste slatkiša, sve vrste industrijski obrađene hrane koja ima u sastavu mnogo čega toga, znači razni konditorski proizvodi, grickalice, keksići, štapići i tako dalje. Znači i sve namirnice koje su bogate skrobom, a to su žitarice pre svega, pšenica, misli se pre svega, ali sve ostale vrste žitarica, kukuruz, heljda, proso, pirinač i tako dalje. Takođe tu su povrće kao što je krompir i kao što sam rekla sve namirnice koje u svom sastavu sadrže šećer, saharozu, znači sve vrste slatkiša, slatkih napitaka i naravno tu je i voće. Znači u low carb ishrani, znači nisam rekla da je dobar izvor ugljenih hidrata i bobičasto voće koje je dozvoljeno, ali je u tom bobičastom voću ima u principu vrlo malo ugljenih hidrata, pa je
dozvoljeno da slobodno možete jesti i na low carb i na keto režimu. Znači sad možda ovo malo izgleda zbrda zdola, ali ono suštinski je, znači na low carb ishrani se jedu ugljeni hidrati, ali iz određenog izvora, znači koji je mnogo zdraviji, mnogo bolji, koji nije prošao industrijsku obradu, smanjuje se pre svega unos pšenice, testenine, hleba, peciva i slatkiša. A što se tiče keto ishrana je veoma strog režim ishrane, veoma je rigidan, veoma nezgodan za praćenje ako ga pratite onako kako bi trebalo. Znači i veoma ima kruta pravila. Znači, iako je sličan spisak dozvoljenih namirnica u low carb ishrani i u keto ishrani tekako morate da vodite računa o odnosu količine makronutrijenata, odnosno proteina, masti i ugljenih hidrata. Pa tako klasična keto ishrana se sastoji od 75% masti, 5% ugljenih hidrata i 20% proteina. Znači, ne samo da ovde drastično smanjujete unos ugljenih hidrata, već smanjujete unos i proteina. Znači, većina vašeg nutritivnog unosa, dnevnog unosa ili kalorijskog unosa, ako volite da brojite kalorije, bit će iz masnoća. Znači, keto ishrana je jedan ekstremni oblik low carb ishrane. I kažem, veoma je stroga u svojim pravilima i u principu nije održiva na duge staze, dok low carb ishrana i tekako jeste. Znači, ne morate 365 dana u godini biti na low carb ishrani. Znači, budete, na primjer, par meseci, 2-3 meseca, pa malo odmorite, pa opet 2-3 meseca. Znači, kako vama odgovara. Ono što je jako važno je da shvatite u celoj ovoj priči da ne postoji idealna dijeta za sve nas. Znači, za neko će dobro da se osjeća kad je na low carbu, neko će na keto ishrani, dok će drugi da postižu isto tako dobre rezultate u poboljšanju svog zdravstvenog stanja i u gubitku kilaže ako prate vegetarijanski način ishrane. Znači, morate da vidite šta je to što radi za vas. Šta je to što onako kažete, ja to moram da probam, to mislim da je za mene, onda to i probajte i uradite. Znači, bitno je da nemate neki preterani otpor kada krenete low carb ishranu. Znači, često ljudi budu zapanjeni koliko se jede masna hrana, ali, kažem, ako dobro proučite i vidite kakav je mehanizam iza toga, onda će vam biti jasno i sigurno ćete smanjiti taj otpor i taj neki negativan osjećaj prema tome što unosite mnogo masti. Znači, sve sam o tome sam mnogo pričala, kažem, i u svojim videima o low carbu, ali i na revoluciji ishrane. Ali verujem da i mnogi od vas već dobro znaju principe i keto i low carba. Znači, u keto ishrani je unos ugljenih hidrata vrlo ograničen, znači svega 20 grama na dan. Dok je, kažem, u low carbu taj unos ugljenih hidrata mnogo opušteniji. Znači, na primjer, od 20 pa do 100 može da se kreće, dok, na primjer, za sportiste koji su na low carb ishrani se preporučuje i veći unos ugljenih hidrata, na primjer i više od 150 grama na dan, zavisi kakvim sportom se bavite i tako dalje, da sad ne ulazim u tu temu. I ovdje bi samo brzo da vam pokažem kako to izgleda vizuelno kada kažemo 20 grama ugljenih hidrata ili 50 grama ugljenih hidrata, znači koje su to razlike. I evo, ja sam uzela ove divne fotografije sa čuvenog sajta o low carb ishrani dietdoktor.com. Autor sajta je čuveni doktor Andrea Sandfeld, koji, mogu slobodno da kažem, je moj mentor i učitelj kada je u pitanju low carb ishrana. I evo, da kažem, uzela sam ove divne sličice sa njihovog sajta samo da bi vam dočarala u stvari šta znači to, na primjer, šta znači to 20 grama ugljenih hidrata na dan. I kažem, ako pogledate ovu sliku, vidjet ćete, znači, da na svakom od ova 4 tanjira je 20 grama ugljenih hidrata. Znači, to je ono što može da se jede na keto ishrani. Znači, keto ishrana će vas uvek uvesti u proces ketoze, znači da sagorevate isključivo masti umesto da koristite šećer kao izvor goriva, odnosno glukozu. Dok u low carb ishrani ne morate non stop biti u ketozi. Znači, to je još jedna razlika između low carb i keto ishrane. Ovo je sada jedna druga sličica koja pokazuje kako je lako uneti 50 grama ugljenih hidrata ako ste na klasičnoj ishrani gde jedete hranu koja je bogata skrobom. Znači, to je svega 3 parčeta hleba, malo pirinča ili testenine, 3 manja krompira. Znači, na klasičnom načinu ishrane i tekako lako unesemo tih 50 grama ugljenih hidrata koje se preporučuje da bude dnevni unos kada ste na low carb ishrani. Zato je mnogo jednostavnije koristiti zdrave izvore ugljenih hidrata kao što pokazuje
pokazuje ova druga slika, gde vidite da opet na svakom tanjiru nalazi se po 50 grama ugljenih hidrata. Znači, ako ih dobro iskombinujete tokom dana, i tekako ćete biti i siti i zadovoljni i unosit ćete vrlo ukusnu hranu, a opet nećete uneti veliku količinu ugljenih hidrata, znači bit ćete verovatno u ketozi i dopustit ćete svom telu da sagoreva masne naslage. Dakle, po ovoj slici i tekako možete jesti zeleno lisnato povrće, bobice i znači ovo povrće koje ima malo ugljenih hidrata. Ono što je ovde važno naglasiti je da vidite šta to znači hrana koja nije prošla industrijsku obradu. Znači, sve ovo možete naći u prirodi u ovakvom obliku kakvom se nalazi. Naravno, uvek je, da kažem, dozvoljeno da uzmete i spanać koji je smrznut ili bobice koje su smrznute, znači ništa njima ne fali, bolje je sveže, ali ako nemate sveže može i smrznuto, ali prosto je bitan odabir namirnica. Takođe, evo na primjer da vidite ova slika kako izgleda 20 grama ugljenih hidrata na svakom od ova dva tanjira. Znači, vrlo lako možemo da unosimo 20 grama ugljenih hidrata ako smo na klasičnom načinu ishrane gde se jede hrana koja je bogata skrobom. Eto, nadam se da sam malo razjasnila ovu temu. Hvala vam na gledanju i vidimo se uskoro. Pozdrav!